It is a wonderful day mbukeli ngiyakubingelela mbukeli umsakazo wakho eSwatini TV Themkosi Mbuyisa ngiyakubingelela ngiyakwemukela kuphina kuphi la kufinyelela khona umsakazo eSwatini TV sibuko samaSwati siphinde sikhona ke babukeli nakulenyanga lena ke sikhulumisa nje indzaba lapha the cyber security awareness month siyathi sonke ukuthi i cyber security noma into ka cyber dinto lokhanza ukuthi tidzinga banikati bato ukuthi bakhona ukusichazela ukuthi sikhuluma ngani nasikhuluma ngato bakhona ke abantu abadzala ke nalamuhla batathi basichazele kwami nje mbukeli kunembukela emakhaya kunimukele emadolobheni kuphina kuphi la kufinyela khona umsakazo wethu bekani babukeli nisibhalele singumsakazo siyafisa ukuthi nje masiqala yona i-festive season sibe relevant nathi khona ukuthi sibe semaswati sixwayiseke noma sifundiseke ngekutiphatha ukuthi ngabe kufanele siphatha kanjani angatheke ukuthi kakhulu ke babukele ecela kwami ke bakhona abantu labadzala la ukhona lapha ngumake lapha ngosiphalele wamagagula Shabangu kokumabhalane lapha ka Fraud Rising Committee lebangaphasi kwe Bankers Association of Eswatini emnomdzala kahamba yedwana hamba nemfundisi la Mr Jele lo Mr Nicholas Jele usuka lapha emaphoyiseni enhloko office assistant commissioner director financial and economic crimes unit ngithathe lethuba ke ngicela ngawa Mr Jele nguvusele kakhulu mphathi wami. Awusibonge kakhulu Mbuyisa sibonge kuba selihlelweni namuhla sivusele sive semaswati. Amen. Ngiyacela kusela Mthombeni. Ngiyabonga kakhulu baba ngicela nje kuvusela emaswati ngivusele kakhulu ema customer emabhanki. Amen. Asesivele singene kiyo umfundisi wami indzaba le bese ngivele ngichazile ukuthi le nyanga lesikiyo inyanga yi cyber security awareness. Mhlambe nje kuvetela sive semaswati ukuthi nasikhuluma ngecyber crime sikhuluma ngani ngoba amagama lamakhulu lawa futhi walo mkhankaso noma yini inhloso lomkhankaso lenawo inibambisana onke ama financial institution nawo emaphoyisa. Sibonga kakhulu Mbuyisa uma sikhuluma ngecyber crime bekunene sisuke siteka indzaba yebucala noma ebugebengu lobenteka ekubongcondo machine lesingathi ema computer phela kunjalo ngiyebo ngesiyathi ukuthi vele ema computer netincingo tethu sethi computerized nanato aphinze futhi kufake ekhathi emaqala enteka kito leti tincingo tethu lawo magadgets ethu lango nekusho ke ukuthi awube kunene sesisenyangeni ya October lapho khona vele siye sisukume sisime umkhankaso wekuthi silwe nabo bucala sente ukuthi bantu bathole lwati kuze batophepiseka ebucaleni lobendeka kubongcondo machine lo msebenzi longaka ke vele usukunyisiwe ngalokusemthethweni bekunene sibene enhlanhla kwaba nemhlonishwa ndunankulu wasihlonipha wekunene sibonge kakhulu kwekuthi ufake ligalelo nanayi lokuba khona kwakhe nje kukhombise kwesempeleni live vele lisemva kwethu ekusibambisa ekuthenini silwe nabo bucala lobalolu hlobo lolu ngoko ke sicelathi maswata kithi ekakhulu kade nayo masondo phela angasaleli ngaphandle nebafundisi bekunene nebazalwane bangasaleli ngaphandle kulolu hlangothi olunjengalolu ukuthi balithole lwati kwekuze kusibatho khona kuphepha ebucaleni lobu njengalobu msakathi. Amen. Ngiyabonga kakhulu umfundisi Nkosiyami Mthombeni mhlambe sisive semaswati siyafisa nje kwati sikhuluma kakhulu ngendaba ka cyber ngabe vele i-faith and technology kungasebenzisana njani together kwekuze ukuthi kuvikeleke nasive semaswati njengoba wena ubuke tona imali tethu letilapha ebhange usawubuka ukuthi ngabe kunemathabela ngoti langenako but siyafisa lokuthi kukholwa phela lesithi siyakholwa kungasisebentela netechnology isanyuka kuzokuthi sigcine siphephile. Ngiyabonga kakhulu Mbuyisa. Ngicabanga ukuthi lokho umcoka kakhulu ukuthi siconze ukuthi vele lesikhathi lesesikuso sithi siyathuthuka. Kunjalo. Nawukhumbula nje ngeCovid besingakhoni kuye emasontweni. Kodwa le technology yasida ukuthi sikhone ukukhonda. Kuyahambisana ngokuthi vele lesikhathi sanyalo sithi asichubeke siyembile ngale technology. Kunjalo. Kodwa ke le technology itane ukuthi ikhona emathabela ngoti lahamba nawo. Kungako ukuthi kumele ukuthi ke sivule emehlo sifundiseke. Naku ke la kungathi kufike kube inkinga khona. Sibazalwane sikhuluma ngefaith ukuthi sikholwa lokho singakakubona. Kunjalo ma. Nasiphephisa ke maswadi ngala ka cyber sithi ke cha.
awukholwa longakakubona. Awukholwa longakakubona. Yebo, konke kumele ukuthi uverify utinetise. Awukholwa nje kumuntu umfuna akakubhalela mhlambe kuWhatsApp athi mina ngingibuyisa ukuthi vele soyakholwa awulona vele ngibuyisa cha. Sithi ke le faith ke la ka cyber security vele sithi cha ayisebenzi. Okay, uyifuna simverify lo muntu. Mfundisi wami, sibonile lapha Netcom nakakhipha statement sekuthi imali lelahlekile ngato ndzabata ka cyber crime icishe likanselelwe kubo 15 million. Nginenzaba letibhlungu leti. Ngabe mhlambe nisasebenza lemaphoyisa ngabe emabandla ikhona ininzima la ngayidlala mfundisi kwekuthi ashumayele nalivangeli la ka online safety ukuze phela ukuthi kuzonciphe nabo facata lesibona ukuthi ngazi ukuthi nabo sebangena umkhono nesiphanga eziveni semaswati. Sibonga kakhulu Mbuyisa uthinza indzaba sibili. Vele wonke umuntu umele adlale lichaza lelithide kuze kwekuthi mhlawumbe vele sikhone kukunyathela lokucala lobunjengalobo sibubuyise under control. Asisho lokuthi ke Mbuyisa empeleni vele imali lelahlekile uma sibala nje ama statistics ethu asikhombisa ukuthi ingetulu kwa 15 million lelahleke ngecyber crime kuphela. Singakabafaki bo fraud noma letinye inhlangothi tekuganga letikhona. So ungacabanga sina sekungedwe tona kusho sithi indleko tiyawubanga kanani. Lokho lokusiniketa ukuthi vele sibone lokuthi impela sine insaye lesinayo embi kwethu ngiko ke sisukume sema ngetinyawo nakulenyanga emasondvo ke angalidlala lichaza ngekuthi futhi Mbuyisa angasimema nanawo kwekuthi asinikete leso slot labasiniketa sona kulelo sondvo labo sikhone kwekuthi kube khona lesikushoko sibacwayise ngiloko lesibacwayisa kona bekunene bathi bathatha live lenkosi nje kodwa babe sebaphephile ngiva buhlungu Mbuyisa kusho kwekuthi bofacata abakukhipha ngisho sekhathe esondweni na uthi wena ngisesesondweni base lalela la usawuse sikubophe thina ngoba nyalo kokuqala licingo lwakho silikhanza lapha lusetshenziswa lenombolo yakho isetshenziswa igebengu ukuthatha imali tebani uphumele ngaphandle yobaniketa imali wena bakhiphe ekhathe esondweni so singacela kiwo emasondvo bekunene ukuthi angasimema singakhona ukuthi siye emasondweni kube khona lesibacathatela kona kuze kwekuthi phela siphephe sonke sive semaswati. Ngiyabonga kakhulu Mr Jele dindzaba letibhlungu leto babe kwekuthi labantu basebenzisa kakhulu emagama emaphoyisa noma ke sithombe semaphoyisa ukuthi hayi phuthuma wende na ujikisa le mali uma kuthiwa le mali kude vele ayingene khona dibhlungu lendzaba leti ngabe Mthombeni nisemabhange nisasebenza mhlambe ngaba ngimaphi nje kulamanye kwemacala lokhanza ukuthi bayawa reporta kini siyabona kakhulu ukhanza ukuthi into singatinaki nje ukuthi ngilahlekelwe icard lami ngangalivali noma ngangayibhange noma ngangasebenzisa iapp ngangalivali mhlambe ukuxwayisa nje sive semaswati nanaba lokhanza ukuthi bakhe amakhadi emgunyathi siyabona lokuthi asebenza kunebantu futhi laba batiko labantu. Ngiyabonga kakhulu Mbuyisa ngicabanga nje ukuthi mhlambe ukuthi lo umcoka kakhulu ukuthi ngicacise nekuthi babukeli baqonze ukuthi emabhange enta konke lokusemandleni awo ukuthi kuphephwe. Kulendzaba leya ka cyber le ema customer lamanyenti alahlekelwa ngekuthi wona akakhona ukuthi alandzele letingoni tekuphepha. Okay. Kungako sithi be safe online. Konke lokuyiproduct yelibhange nakakho nje ekhaya kunetinfo letendawo ukuthi ebusuku uyahlola ukuthi ukhile wende lokhu nalokho. Kufana kanjalo ke namawubhanga kuletindlela tekuphepha. Maneke lesikukhanzako nababika nje ema customer ethu lesekugangekile kubo. Lapha kugangeke khona kahle hle ukuthi lo muntu unikete imininingwane yakhe lomunye umuntu. Ngilapho la ifike yonakala khona ukuthi asiconze kahle hle ukuthi lobungodi lesikubo ngimi lolona lesikhiya manje lanye lokwendekako ukuthi mina ngelicustomer ngivula lomnyango ngivulela umfangene nako la bese ke mhlambe kuba ukukhulu khona kodwa ke emabhange akhona ukuthi noma lobucala bendekile bayakhona ukuthi ubufakazi bakhona bekunikete emaphoyisa licala lihambe liqhubeke.
Wesame ngiyabonga kakhulu. Siyakholwa ke ukuthi mhlambe kuyahamba ngalinye ilanga kube khona ama security questions. Leyo khanza ukuthi atolinka mina netbank but ke phindze futhi ngiyabuka ukuthi phela imali yami le sokulapha ebhank. Konke nikwendako nine nivikela mina nemali yami. Ngabe emfundisi wami sisakhuluma lapha engatonza batema sakataka cyber crime. Ngabe mhlambe kubala nje lokumbalwa emacala lokhanza ukuthi aya reportwa kini lele siwabita ngokuthi ma cyber threat kufaka ekhathi emacala lafaka tikem emabo identity theft nalamanye nje mhlambe kuveta nje kumbukeli ukuthi phela nimaphoyisa nani sesenitibukile lendlela debucala lendlela into ngayo even. Sibonga kakhulu Mbuyisa, vele ubucala becyber bufeta inhlokwana letahlukahlukene. Yebo kunjalo. Kukhona lengathi nje lokusihluphako kakhulu nyalo lo sesingena ku festive season. Sihlushwa indzaba yokuthi kuya advertisewa nyalo cheap ka Facebook. Ungabhadali lutho. Ukhanze sike seba advertiser leyo commodity noma ke lolo lutho labal advertiser ko ku Facebook so uba interested noma ke so uba uyahuheka nayo ukuthi awu ngiyakudinga lokho so ugcina ke vele uyachumana nalabo bantu nasuchumana nabo bese bakuniketa ipressure yekuthi ufake imali masinyane lento ingakefiki kuwe bakutshele futhi bakuniketa izathu ukuthi leni bakunikele pressure bathi lento ifunwa nguwo wonke umuntu kodwa bona sebendela wena umusa ukuthi faka masinyane kutoba ngwelo oyitholako bekunene asisho cala lapho kusola kwekuthi yini banginikete ipressure labantu laba yini besebendela mina umusa bantu bangaka la ngaphandle labathengako kodwa sekwendelwa mina umusa ungazuniketwe ipressure unayo kunene vele usuke sowelukele tibawini uma ngabeka swati lesishubile alamanye magama usuke sebavele uya kulesifu laba kwethiye ngaso wena kunene wahambisa nje le mali ungakatholi lutho sovela usenkingeni ngiko sisi nalapho ke asigadzeni bekunene siyathi siloku kuphela umnyaka siyafuna kuba nethinto letikahle ungcebeleka ngato mhlambe kungabathi imotolo kuyalinywa futhi kungabathi igulumba labathatha advertiser wena yokunene teneti sekucala kwekuthi le mali yakho la uyisa khona ingabe vele kuphephile yini iba nesiqiniseko sekwekuthi awuthengeki nje kalula ebese sewufaka le mali ungakaboni baye bakutshela ukukutshela sibatha kudeliver egedeni uhlale lapha egedeni kuthomba indishe eplastic kude into letako emva kwaloko bakutshelene kwekuthi ibhadala itransport ibhadala lokwa nalokwa bona lapho nje kunene yinkinga lengibhekene nayo siyacela emaswati akithi ukuthi acaphele kakhulu lokunye ke lokuvame kusihlupa indzaba yokuinvesta bekunene online siyathi ukuthi imali vele siyathanza ukuthi siyitalise kodwa awu bekunene asibukeni phale totlulu lapho sithi siyitalelisa khona le mali yethu ukuthi ingabe tiphephile yini bekunene singakafaki le mali ngoba lokwendekako bantu bavama ukufaka le mali la kuinvest online bangatsheli ngisho umuntu futhi ukuthi konvola sebayendale nje kuze bathothula teluleko emva kwaloko athathe yonke imali mhlawumbe ngaba yepension mhlawumbe ingaba yani sonke lesilulu awuyifaka lapha awube kunene siyacela emaswati ayaphela kulolu hlangothi lolu ngona macala la sihluphako kanti ke sifesane lesikhulu Mbuyisa nje lengingasisho esiveni semaswati indzaba abofacada bekunene solo indzaba lesihluphako sisive semaswati kuze kube nginamuhla noma sekukhulunywe kangaka kodwa emaswati asesekhona la ikholwa kolento angivete nje naku Mbuyisa kuyenteka kulamalanga langa kunesigebengu lesisifuna ko lesisentala sifana lesigebengu lesisabalekela semaphoyisa satasibopha nasifika lena sesisebenzisa bo WhatsApp call ngoba phela WhatsApp call uyathi ukuthi ngiyashaya noma ngabe ngikuphi uyabona sewafaka ke ilogo lapha nawushana kashaka lo WhatsApp call kuvela le logo emaphoyisa endele ukubulala ingcondo wena longale on the other end of the line kusinaka kubulala ingcondo ukholo kuzivela ukhuluma neliphoyisa asisho bekunene emaphoyisa embube awamsebenzisi WhatsApp call nakashayela abantu futhi ke ngeke kufakwe ilogo lapha bona lapho nje sivele ufakwa enkingeni bekunene siyanicela kwekuthi ningadikholwa tonke letinto labadikhulumako kodwa damani kwekuthi nangabe nje khona umlokushayela ngeWhatsApp call cisha le ndvu ungamlaleli lo mbulo bese sokutshela lomunye noma soyayibika emaphoyiseni uyasiniketa le nombolo lekushayele siyawukhona siloye kunene noma kanjani siyamsonzeta embikwethu amen ngiyabonga kakhulu mbukele ekhaya ke uyativela la abantu labadzala bangichaza ngalokuthi bama expert kulomsebenzi sebayatati letinto lesikhuluma ngato mbukeli ke siyabuya siyakhona itolo nasibuya etitolo uyasichazela sisila kwekuthi bamabhange ngabe vele kusaphephile yini kusebenzisa bona bo cashless transactions hlala nathi siyabuya
Sehlelo lakho mbukele lithinda ibandla. Sibuka indzaba ye Cyber Security Awareness Month. Siyayibuka nje Mthombeni bese ngishito kwekuthi nathi nimabhange na introduce kwekuthi sakwadinga e-wallet ungathi yonke into siyabanga e-wallet. But sifisa kukwati la nasemasontweni ukhaza ukuthi sekulula nje nenginikela ngako. Ngabe vele kuphephe kangakanani siyayisive kukhanze ukuthi lo muntu solahlekelwe iphini yakhe noma sekufika umuntu wayipopola iphini yawo khokho imali yakhe ebhange kuphephe kangakanani nje kusebenzisa lawo ma platforms lawo. Ngiyabonga kakhulu Mbuyisa. Kuphephile kusebenzisa lawo ma platforms futhi emakhasimende ethu siyawacela ukuthi akachubeke awasebenzise lama platforms. Okay. Nakuke lokumcoka. Na uthola ikhadi noma bakufakela le app na yonke imininingwane ehamba ngakhona uyafundziswa lokuthi uphepha kanjani. Okay. Ngokumcoka ke ukuthi ulanzelele izingoni tekuphepha. Okay. Ngale bhange siwafakile emahastela ethu njengoba bengishide ecaleni ukuthi nasiphenya sikhanza ukuthi kuqeka ngala esikhatsini lesinyenti ukuthi labantu letinswela boya ngiphecelele kwalo kuthiwa social engineering. Okay. Batakushaya vele bakukhulumise kube ngathi mhlambe ngumuntu wasebhange loshayako lothi ngicela si reset ipassword yakho lapha kule app cha. Kunetindlela tekuphepha lesithi now libhange nalikushayela ngeke likubuta imininingwane lethide. Okay. Angithi le mininingwane sivele sinayo. Sesiyayibuta njani? Okay. Okay. Sesiyakubuta wena ukuthi sitshele ukuthi wena ithini account number yakho noma ngitshele ukuthi uyabona ukuthi bese leti info sahlangana. Akusahlangana. Nangabe libhange lishayela le-customer nginayo le mininingwane ngifuna le ndlela yokuthi uconfirm kunetindlela ukuthi le customer liconfirm. Oh. Yebo. Kofake le ngicabanga ukuthi kumcoba kakhulu ukuthi ama customer nase athatha lama platforms lokumcoka kakhulu ukuthi vele ayithole le app ngoba le app ngasho ukuthi ikwasa scale key ikhona key letinye tindzawo la ngeke khona kusheshe key khona. Okay. Nakwendeka nje mhlambe le card lakho seliyalahleka ngidaliblocker la app. Nakwendeka ukuthi mhlambe khwale ngingasakuthola ngiyakhona ngisho ukubika ngishona la app. Le app kuyinyenti lekhona ukuthi ifike khona ngiyothi ngiyoshaya licingo ukhanze ukuthi ebhange operate 24 hours ngiyabekisa but le app ngiyakhona mina kutendela ngiblock le card lami leso sikhathi. Lapho kude lo sekutakhona ukuthi kwendeka. Ngiyabonga kakhulu Mr Jele kumnanzi kuba nawe mfundisi wami ngoma tindzaba letinenge uyakhona lokuthi iphendvula sihlushwe kakhulu babe indzaba tabolandela sasihlupa kakhulu kumanje nje sikhuluma ngekuthi sitawusheza nyalo sicalile nje imali setiyaqala setiyawubika labanye Mr Jele baya uyakholwa umuntu akhiphe imali yakhe abayiningi wayifaka eklikini fake nje 20,000 lakhe ikima tokhona kumbona abantu ukuthi unemali mhlawumbe kwexwayisa babe nekuxwayisa kunema gadget lokusikhuluma lakhiwako la jemisa timoto ukuthi tingakhona ikhiyeka nje masikhuluma ngathi indzaba taka cyber lokusho ukuthi nathi phela mhlawumbe kusixwayisa nje sive semaswati kuchecka ukuthi ngabe lapho kuhamba kanjani ngabe ungathini lapho mfundisi. Sibonga kakhulu Mbuyisa uthinza indzaba yabolandela. Sibabita ngabolandela bekunene ngoba nako na ula ebanking hall uhamba uyofuna imali yakho bapho kwendlulisa labanye nje kanemehlo abo athe njo lapha kubothela ukuthi ingabe ngiliphi le customer leliniketwa cash lomnengi. Okay. Bangabona ke ukuthi nangu uyalogcoka ijacket lebovu uthole cash lomnengi so uyaphuma naye lo yekunene uyakulandzela. So uthinza labanye labagadilele ngaphandle nangu uyawungena eparking lengikuthi la kunemoto lo yakho khona. Okay. Na ufika ke sebaphethelo kwegadget ke lokulaba kufaqatako lokwenda kwekuthi le moto yakho ingakhiyeki. Na ufika uvula wena utawuvula bakuyekele ufake imali yakho uyibeke la emotolweni lezizumbulu semali. Nase uphuma uhamba uyowenda lokunye lokuncane loyakwenda edolobheni ungakathatha lo hambo lwakho lolukhulu. Sebayifaqatile ke le moto yakho kwekuthi ungakhoni kuyikhiya wena udayiva ikhala iresponda njengalokutayelekile ukuthi ikhiyile kanzi seyicuphela ikakhiyi. Na uthi sithe bashona emotolweni yakho bayifika bathatha lezizumbulu osifakile lapha sebahambile. Ngiko ke sithi bekunene siyacela emaswatini kwekuthi emabhange akithi asavele asezingeni lelisetulu lekusita ema customer awo. Ngako ke ithi khona indlela tekuhambisa imali
leti tawukwenda kwekuthi ugweme ukuthi uthwale cash lomnengi esandleni sakho uhambe naye ngoba kuthwala lo cash bekunene vele ku attract emathabela ngodi ukudosela emehlo nabo labo landela lesikhuluma ngabo singacela bakangwane kwekuthi nangabe ke kusosikhona ke sizathu sekwekuthi uyithwale leyo mali sani na ungena emotolweni yakho uvela uhambe uye lapho uconze kuyimixa khona le mali ungeme endleleni ngoba kuma kwakho endleleni awathi uthi ulandzelwa ngibani nangabe futhi sewuyasola kwekuthi kungenteka kube khona lokulandzelako esibukweni uyabuka phela hayi le moto lena nangithi ngiyangeda litubane na iyalengeda nangithi ngiyalinciphisa na iyalinciphisa ayifuni kwendlula stop sakho sekuqala ngwane akube emaphoyiseni ungene emaphoyiseni usho kuze hey ngathi khona lengingakutholi kahle la kanzi nginemali lengiphethe emaphoyisa alungele emaphoyisa embobe kuthi akubambise akumikise la uya khona naleyo mali nangabe ke Mbuyisa njengoba kuphela umnyaka nje ukhuluma ngenzaba yekusheza kwaboma ke laba bethi inhlangano letitsite labe bese bathi niketa imalanga siba usheza nini bekunene nabo siyabakhutsata nje sibakhutsata usuku umnyaka noma sowuphela kuthi emabhange akithi alungele anato nyalo tindlela tekwekuthi nanithi inhlangano letinjengaleto bangafike banivulise iaccount letsite leta uvumelana naloko lenikwendako nini bese noma sengabe sokuyashezwa seniyakhona kwekuthi lelo bhange lenu nili instruct esilemali ayingene la ingene kunangubani ingene la kunangubani ngaphandle kokuthi kuthathwe isizumbulu kuyiwe enzaweni letsite ekuhlalwe phansi kushezwe awube kunene siyacela ukuthi sive sakithi siwasebenzise emabhange alungele kusisita sisive amen imali ingahlali phasi kwemcamelo endlini yakami ngoba batase bathumela abantu bafika kimi ngiyafisa Mthombeni sifike emaphethelweni but nasiphetha mhlambe nje kucwayisa sive make kutabo Black Friday noma kuthiwa khona nabo Red Friday yini but nje ke kutanwethe imnanzi kakhulu kucwayisa nje sive semaswati mhlambe nimabhange kubukwa lokuthi le ndlela lehamba ngayo imali ayihambe ngala indlela nayi kuze kuthi nathi phela Stort Kansas ngilabaphephile ngoma igcina ngokonke kuba bhlungu make lo Kansas ukuthi sengilahlekelwe mhlambe imillion yami nami ngekuthi nje nami bengithi ngibambe emathuba ngithi ngiyendalini manje indali yadla mina ngiyabonga kakhulu lokho umcoka lesicela kuchushisa wona ama customer ukuthi lokhu nyalo nje siya kubo Black Friday lathi incingweni tethu kutawuvela kuthiwe kunema promotions kunema points lo uthola ko mhlawumbe kubo Pick n Pay kubo Spar bayabhala lokunyeni bese lapho kuba nalama links lebathi uqhafata la oh yeah leyo link leyo ke la nase bathi chafata la ngilapho khona bathi uvula umnyango wakho la khaya kakho nje sowuvula konke uthi abakhululeke bangene ngilapho ke imali ayibese ilahleka khona naku ke lesibachushisa kona nangithola loyo mlayito loyo noma nguthola ngeSMS noma nguthola ngaWhatsApp angingachafati number 1 kwesibili angingayiqhubekesele embili ngoba le milayeto ivame ukuthi ke nawusendela mhlawumbe bamhla bangakanani utawuthola lama point bese soyahamba mhlawumbe yoclaima igrocery yamalini nako ke lokhu kuyingodi kakhulu nyalo kulabo Black Friday naloku staya kubo Christmas okay uphephisa ke bazalwane kuhle kufakaza futhi siyathanda ukuthi bazalwane bafakaze ngemandla kaNkulunkulu kodwa ke lesikuqelako asingafakazi bazalwane ukuthi hawu Nkosi inkosi sekufike ekugcineni emsebenzini sengicedzile sengiyothola ipension yami ngiyabekisa ngoba lamathabela ngodi nyalo seka kanje bafuna le mininingwane le information nako lokudzingeka information ngoba le information ithi ngidawufika emalini nyalo sekancane ukuthi batakukhuthuza ngoba umfo wakukhuthuza utawukhanza 50 rand esipatshini nyalo ngifuna le mininingwane yakho khona ukuthi ngidawukhona uthola imali lenye cha ngiyabonga kakhulu Mthombeni ngiyafisa babejele ukuthi ngiyati ukuthi emacala nibhekana nawo manengi kakhulu lamanye abamasha everyday disemaphoyisa ngabe kucwayisa nje nawe babe nje masikiliyo le note emnanzi babo Red Friday bo Black Friday nako tonke nje tindali mhlambe leti ngaba khona sikhona lese sikubone na ukhanza ukuthi bathi nje asibhadale sesikhathi ukhanza ukuthi le mali awuyisendi but
lo ngale uvela athi ngicela unginikede kunenombolo la khadini ethi CVV asikwati ukuthi kusho ukuthini but le mali uyikhanza seyithambele yona mathawu le mali mose angayisende mina mhlambe kucwayisa nje babe indlela njengaleto bese siyavayelisa kumbukele. Sibonge kakhulu Mbuyisa. Umuntu akasho bekunene kwekuthi tonke inombolo leti sekhadini lakho timcoka. Kunjalo. Akukameli utitsalule utinikete noma ngabe ngibani. Kunetinombolo letingembili, kunetinombolo letingemuva. Bekunene tonke letinombolo timcoka. Njengoba ashito nje umthombeni lapha kwekuthi sokufana nokuthi ubaniketa sikhiye labantu kuthi bangene kakho noma ngabe ngikanjani. So singacela bekunene noma kungayiphi indlela vele lenzaba yetinombolo ayisuhanjiswa nje sinoma ngangibani awati nalokuthi ngibani lo muntu omnikedako le nombolo on the other end awusisho ukuthi ungilo muntu lakathi unguye yini. Singacela esiveni semaswati usibekunene vele asitigcine leto tinombolo kithi tiyimfihlo yethu yebo yekuthi sikhone kusebenta thine hayi kwekuthi mhlambe bese siyadisherisha siniketa labanye. Angiphethe nganayi Mbuyisa njengoba uthi vele sesisemaphethelweni sesemnyeleni walenzima lesilimako siphalele uthinze indzaba lebalulekile yekwekuthi kunemilayeto leqhamukako kungaba kubo WhatsApp noma ngayiphi indlela leqhamukako kulamalanga nje kunemilayeto levelako inetithombe tebantu abahloniphekile even leyo mlayeto bese phinze futhi iba nemalogo emabhange onke la khona even leyo mlayeto bese kuthiwa ke imali leyo mhlawumbe lokumele uyithole wena nona umlayeto kuthiwa kunelink lokumele uyichafate le link leyo na uchafata le link so utawuthola igrant letsite kunemibuto labatakubuta yona letsite bekunene ye COVID noma yani le mali noma bangayinika siphi isihloko sibazi ngeyani bekunene ushito ke wamakagula kwekuthi akubede kufaqada ilink letsite lo yendako lokhu kubukeka kulula nje bafakele ithombe tebantu abahloniphekile even ngoba bafuna ukuthi sitowethemba ukuthi lento lokukhulunywa ngayo iliqiniso bekunene kude imali ye COVID lekhona leya kubantu noma ngabe kufakwe isithombe sabantu sicela kwaxwayisa emaswati ekakhulu kade musufaqada le link labayisho kona kunene labanye ke baye bafaqade zakudlala athi asengifaqade ngibone ukuthi kutawukwendekani ngoba i curiosity bathi yabulala likade kuyendeka ke bese uyafaqada kumuntu lapha so ukubute leyo mbuzo lemibuto ibekwe ngendlela yekwekuthi udzalula imininingwane yakho ez uyiphendula lembuto laba kubuta yona ngiko sisesiveni semaswati musuyifaqada ilink longayadi musuthlupha nje ngalento leyo. Amen. Siyabonga Mbuyisa. Shaka njalo ke mbukeli lapha umfundisi la Mr Jele hambisana naye umthombene eceleni kwami sathe lethuba nje sibonga kakhulu kubantu labadzala ukuthi bebangasihlonipha singumsakado ukuthi bebangeda betosherishela nalwati lolukhulu kangaka sibonga kakhulu nakuwe mbukeli ekhaya lohlala njalo usupporta lomsakado lengakusho mina ngathi lwati luyimpilo konke lele sibakhulume ngako bese kuba bhlungu nokhanza ukuthi sebakufacatisa kani sowufunzile nawe ngicabanga ukuthi ungavela ungathetheleli ingaleka lokho babukeli bemsakade eSwatini TV ngithi uNkulunkulu emusa akasiphathe nisale kahle. Kubiza ngwenya sithi chesuke likhulu awuye chesuke ayibosiyama likhulu